me sinyo yang li balan de hem kaya yaha chong tâm nang yong ayu puya huwe yaha sinyo te ngok balan de yu pu kaya panang ayang kawang ngau chayu bulan de kawang ngau kaya panang hado four corner ma kawang tuiling pu ok nang teu ching ne hem ma yaha ching ne yang wing amai chang nang kawang ngau yaha ching ne hai ying nang hayang ayu pua yaha ching ne wong nang hado kong kumbu se yang teman yui yan yaha lưng yi bu nang teu te ya teman hado tim me ya pan ne lailak ching ne teman bai lai i pu pa yong me i digi teman hado tim me ya pan yang hado konteks textual context hado cham to ha ke iu nang hangi ba hi bak ma hang ke ngai hayang awi pe ngau busi hayang hang ne ngau busi hayang am kan nyui me hado text kaya teman de pha bu ngonang hado ma Galili se e ngonang hayang hado ma Galili la ne nyui bu ngonang alo kata mayang hado ma yenyat bu hayang boy hado ba konteks me bua Galili katalan ha ke yang ngonang ayang hado Galili katalana teman kawang de kemwan de iman wanglam udo hipak me iman hado Galili lan tu yang iman yi nyat yang kawang de to bu wanglam chango yang gi kata yi tu yang kata yi nyat yang kawang de to bu hado wanglam chango yang gi tau ching ne jisu hado bungau Pharisee lande Sadducee lande ibu ngonang tawa yong chao ngonang tawa yong may ngonang anu yenang ayang tawa kakwang buse Pharisee leaders lan ma bue jisu ya lak cheng yete ayang mong lip lak ching ne iman mong chang cham lui wan te iman anu ba yising aya anu sang yang ado konteks me Galilee lan aga nyoy pa yang ki hado hipak me yong Jisu iman de specific nyau buah. Hey, numan anulan. Numan wang ing uyat chao ngonang kiseng enang ayang hado Galileelan tui yang tui to bu me pha bu ado katalana iman anu ngo bu jing ne tui bu se numan ne tai nang ka hado Jisu tong bu question cha teman nginang. Hado sa yi ayang boy hado me kada pan metet tui bujang teman ngilak e takma atau kada pan metet ta iman yong nok tower cha wi ngoan de hado tower ji tabu hado kada pan metet kong kambu hado tui bu teman nginang hado konteks lay kama verse 2 me do evaning Luke chapter 13 verse 2 1 na cham heng tau ha Galilee lan iman kawang te to bu phai ngo wan de Pilate tui to ba cheng Jisu iman de chane to lan Galilee lan heke tui bua alo Galilee lan pai iman shanu samyang se ngo pu ching ne se no man ibu ok lak yechi towe no man de inang no man monglipe no man anulam mabu no man monglipe no man anulam mabu yechai lai ma no man sei adoma kong kambu teman de ibu ngonang anu ma bumong yelip kama numan sei hadaw ngawa tenyi bu revival let nang tengaw ne nang bu hayang tengaw nang bu hadawa tengaw bu se teman ya numan sei iman ki lilak awilan si Galileelan tuwi win bu katalan ki numano lilak ayang boy teman tim me indirect way me pha bu ngonang nang malak mong yelip kama nang malak se yang ngonang verse 4 malay one day yechi ma silom me longnok tuye tabue iman panmatat tuibu hangke tai nangki silom me
tower ayong chango yang ato chita kada penmetat tui buan noman hangkat nanggi iman anu jeng na haya katong yu wang yi jeng na hayang au hi hadau tim kunyaw lak jeng na to yong kawang tiyo patanyang gi hayang bu hadau hipakak suwe defense colony me teman dangingay kada tat tu yang gi hama teman na singlak direct kawang kunyaw ngonang giyo to man ngaw so me kawang hadau tim kong ko bungay ngonang giyo kada nyualan senyam yang Judai mat tay ngonang buhay ani. Hayang kada tam iman anu jeng ne iman li ngonang pai so tay nang buhay ani. Iman anu jam lui bu jeng ne kawang mong si ngai puak bu so tay ngonang buhay ani. Hadaw ye cibu de. Natural. Hadaw kawang wang yi katok yang jeng leng buah i hangga chon pai lak kai hangga chon lak jeng sa leng bu ngonang. Hadaw pai kalak awo yesing. Hayang hadaw defend koloni mangailak awo yesing. Hadaw kada tat tuilak jeng awo yete ayang betui buhay ani. Hadaw Bible context tenyi teman tim mapabu kia. Hadaw kada penmetet atau defense kem betui buki kada penmetet ta selom nyu jeng ma yong nok kai tui biango. Hadaw tui buah Farisilan Galilean numan bai senu sengok puneh numan bai samehang sengok bu jeng ne numan bai yong ayamay bangok bu jeng ne tui bu senuman te hakaya jija ayang bu hipak obe kawang sansip buki palakai atau hipak me nang len tailak ayang atau len lak teman ayana garanti yanang bu celalan nang jeng ne garanti pa ok lak chia ye pa ok lak te hadau silom meli buki nango akalinok tau kay mong lip tau taya mong lip tau hakaya ikama nang alila ka dyan si buhay ani. Parsley dihango yan ang. Kawang ibu alam niya yung onang. Nang chow si ngo daw. Ayan daw lak. Yajiman nang anu mango po namin kama. Nang lilak, nang malak si buhay. Ay ha ching na nang ay ha anu ching na daw lilak ije. Hayang buhay Bible ibu ha. Nang anu ching na nang lilak. Nang anu ching na nang lilak. Nang anu ching na nang malak. Ayang ha daw makbuha. Kawang yaya pa makbu ayan cha nyi sa anyo yataw kalak yong among tataklak ngaw ngonang hayang yong among sanglak ngaw ngonang Jisu Kristo yaya ka pelibu ayan ya au pyo nyi se yang yibu yoklak hayang bu Jisu ya yang libulan mong lip yang Jisu tang de pay yan bulan hatolana anyo ayan ngonang liyang pa ma ayan ngonang daw kay tanyi demanda daw revival team yahu buah nang mabu Jisu taya yahu buah nang mong lip tau yichima malak hado malak kano alam cha malak achi chayo spiritual death mentally death physical death obe hado mabu yapan ngoy lakay nang jingne chance second chance jam yanang second chance taya ngonang hayang hado second chance me nang mong lip pe yi bu na meng kama nang jingne anyo hipaka jam yanang ye bakalak hang ne kawang ngau ibua no man mong lip tau si ngonang teman de kang bungau ngonang nang mong lip olak chia request pa bu aji hey mong lip tau anu ma calalan teman me nang jang anu ngonang gi yo yapan me pu bu anu ma ngonang gi taya ocean kawang yam me mong lip laksi ocean kawang tang de lai laksi hado selom me kada pan metet tui bua anu jing ni yeje hayang bu iman malak hibak ngoi de bute mook sa iman mayang gi hadaw ki nang tengoy kama taya to mabu nang lai yang anu ye chan kap lai yang ngai na mook sa nang ba to ya tu sa ho kama ambakan tailak teman yong question tong lak ngonang to kay repent mong lip to yeji ma malak si bua hadaw malak kande aw yang ngoi tamu hang jing ne Jisu ngonang to au yano au hiyo mani yatamu au hiyo lini yatamu ayang boy moelan mong lip tang de lai tamu nanggi kawang teman mabuya ubu atau ngonang taya Jisu Kristo bay au yan holaksi mong changwan de juda yan ang be yu pungau yang ai be mong sang busa hadaw maga te ngau pa yang gi 25 kadalan nang ataw me etin me ngonang gi nang shoot etelay ngonang gi ayang boy nang mong chang tadan manep
nang mong chang tadan ep to wang nyak ki yang tango taya pai kai jisu tang te ayang lilak chudai ang na te ki li bua solution je te nang ka hadau yelilak jing na kawang e bu kai ani mong lip to ayang tang te la i kai si bu kai to jing na jelalan hipaka anyo hay ngolak kali bi ai bo pursung bi ai bo ar ek par phal time to ai bo rukhi asni ki ye chi jayo kawang hipak temane ine yok nang atan bu ye pai nok nang tei bu atau kan yang ngoi nok hadau hipak ma teman malak nang mong yelip punameng kama nang jing future dreams hadau kong kamba nang anu kaya toilak tu kaya atau kong kamu yan lak jing ne teman the option cahai pa ngonang second third option ye nang cahai pa yang ngonang teman de hadau ang isi mong lip tu ye ji ma malak alo ngau ilak jam ye nang mong lip tu anu lam mabu yan dau ayang anu tau tau hadau anu kaya teman ya ma tamlak hadau anu kaya teman judai kong kombu ma tamlak tau jing ne tea nang mong lip lak jing ne nang mong bujia tea wang bu se revival awang kai se ngaya anu ngai ni anu hibia ta tanyo sa jisu pe awak kongpong teman jing ne pabu moyeman hipaka hadau ngonang teman ngai ni bu jing ne hip ni bu jing ne se te tango tea jisu pe hau dau hang jing ne nang si ngoan de ya tai nok nang nok de man ngoi wan de lam ya tai nok Matthew chapter 24 kong kombu i punameng kama jisu yu bunyi nok te to ni ja kaning se yi bu yok lak hayang atui atam ja to chisai to kaning se yi bu yok lak hayang boy sa yu kama sa hulak si bugaya ni chance pa ya palak teman dia hado chance jam ya pa punameng kama teman mak buhalan na ngolak to kay celalan hang sine teman anu ma ngonang gi anu yam do revival la yoi anu yam buhi pakacha to nawan dengi buah anu man chanso se sap yang revival ya buhi pak me to anu pa yei lak wong pong se sap yang mikpi kong kemuwin yang anu apalan aje naulan aso mabulan revival ya wan de to naha mo yang gi yang mikpi kong kombu to kawang de pa yang gi hangi anu to chanya pe yising ayang boy sap pulai bu jing ne mik pi ngai khan ngai sap pu yalak ok bu jing ne mik pi khong kam bu win yang lung mai lan revival pai to revival ya yang gi to kai chelalan tini a nang jing ne tini a teman kebisiam yut jing ne hayang ngai nya alo ba jing teman jing ye ji hipak ka cha ki o lai i no ok ayang boy taya bu hipak na ji galak tai khan tai ngonang hangke nang anu ba yan hu ya ayang atau kia nek ngok hu buhay ya hangge anu pai ta won ayang boy anu pai yando anu pai won bu jalalan ma ngonang bu pi si jun to pap lo de khili de pap lo de ne khili bi aste itu pap to tangor hoi jawo apni ke khai dibo menya e jing whatsapp me kadanga revival hipang me nagamis mo ngau kayo sa kadanga ate payang ki to te punameng kama out ma bulai i bulan na meng nok na anyo ma buyut lan whatsapp me contact anyo ngau lan lilipai yu pu macam nang kyo sir tini bu revival jini yu patan nang kyo yong mong may atay nang kyo sir ma bu message jing phone da payang onang yong mong may buhay numan yu pu jing ne yong ok buhay hayang buat tahu wang buat jigalak, mong liplak, Jisu Krisaya lak, hadawa wang punang ngolak. Tahu keme, tahu English mo ngawlak, nakamis mo ngawlak, konyak mo ngawlak. Hang ne ngaw jeng me apong ye tahu be, mong ye lip be, kada chan he yan ye tahu. Pumenok chame, youth revival tahu tayang gi. Yong me konyak mengaw yang ngaw so, alcohol ne meng. Oh yen kawang song de payu nanggi, hadaw dengoy gay kada chan he ye yong. Yong mong changwan bu ne to te ayang ha do yut lan hang ge be no hang ne mong changwan be no se ngo to sau sa nyu ja ka ong bu iman ngau ye sing to bu ja nakamis ngau to se yang gi nakamis mengau si bu ko ka bu pa yang nakamis te sakan bu konyak chat na lan teman ha ado ki ong onang to ki ya sanyali kawang toiling bu to ngi yang gi ngau cheng me
ye ni pu ye tau pa tau ye sun tau tau chừng ne pu mai nok so ching aniu konyak teman lili da tau ameng chan bunga wenang nyong payong lan siong sengok kama konyak me ngaulak ayang bui yut lan siong ngok kama mix atau kia ngaulak chừng ne se numan de hang ne nakamis mengau busi se ye tong ngolak chừng ne atau China tam nang sao konyak ye singgulannya kong tu simban nang chang ngolak tau ke numan de wau tau na pamin tam ngok ayang bui sing nang tau yo teman na konyak aja ayang teman chat hili ngau sing lak bongbong hadau Bible me kawangan nang yampua lai mani se yam yang ngonang ayang nang antan nang ngonang aha au bayi kalak nang tai bunyoy nang anu mayay bunap Jisu Krista sipsim kalay tanang nang Jisu sisaw mabu yana tai bunap ayang nang nyeng anu yang nang nyeng backslide na mayang bunyi Jisu Krista sab yang yo ong au bayi lakay tawakan bu tang de au bayi lakay no salay tanang teman cilau bu ano cilau bu yiti jayo extend nang nyi ngai nyi yi na ok him nyi yi na ok ngai wang yi na ok hadau kata ko mong liblak tau chine teman de babu cilau bu wang penga cilau bu se mong may lak aji hayang tau ngook tagi se teman mong may lak aji tau bay sa may bu mong sa may lak ka nang lai tau hadau nyi wang tang me nang chine banner ayong cha salak lai dige li ngoyang gi ma ngoyang gi tinyi tang da lai dige se wang tang songmok pala na nang chine hemlok lak wang tang songmok pausi Luke chapter 15 me teman kata nyi ngilak payong cha te nau si nyi teman ni bakpi macai ngonang te ya to ihu pua hadau pungau khong kembu elaborate ne to yameng lak ayang boy cha to ihu nangi konyak jalalan teman de nau li paya nang aceong pasi hadau etong hunangi kada payong cha te ha nyi ngoyang ge nau li pa i nyeng de tunyu nana khong kembu tam ya yang tayang gi hadau tai puyo me tinyi jalalan nau li paya phan me au ngonang gi lai dau yo nang yong ok sang bune nang nyu nang pada kang ye ma kawang ye sing be nang nyeng anu me ye yang yan tai ngonang ka hadau ki ngok man na tinyi nau li paya phan me nang ngonang bu au yen kawang me bu yan tai jalalan nau li paya phan me anu ra nang ngonang gi nang lai gai ayang nang de kawang sipsi haulak ayang teman de kawang yak pai kan ne i teman de om hiplak hayang mo yong cha teman ching ne timlak ado hem kongsilelan teman de ado hem lokaning ado ngaumuk Bible mangi ngonang gi ngaumuk te yong mai chai do hayang etelok puse do hayang ado nauli pa ne nang meng do te ya ado nauli pa position me yong du hayang kawang song de lai yilak chen nang ching anu cha ni lembeli i do ado anu kong kemuyam to yang kongsilelan ngai gai ado anu kong kebu cabai maca chan yang te ya teman chao sie hayang tanwa ke teman ke lai yilak sidanya nyak ke to me numan sa yum nok de tailak ne meng bu ching ne yong tresap ne pai bulan ngonang hayang bu ya ha me yong sidanya ke numan ha hau ngonang hado sida chai lak nang monglip kuma nang kawang dang de lai kuma hado sida ngai lak to enang ngai ni ngaya hat nyoi hat ya tengoi se kawang ma bu moy man palak lan ma ngonang nang sida yoy nangolak ayang ngai ni metang yang nang chai lak nang hi kawang ya bu meng kama to khai kawang ayong tuiling hunang hadau nauli pakye au yan lai lak chine tim nang gi nang mong chang mangau do sa kongsilelan hemlok ngoan de hadau atau nangolak ayang hadau ati ibu mong chang Jisu tang de to lai lak se preparation ya do meni buhat hadau revival pai lak ching ne mong chang tim ya ayang mong chang chao akyang ne Jisu pai lak nyoy ang do se to numan de iyang gi ma bu katalan ye pai ayang pai bulan ma ngonang numan ching ne mo iman ne meng lak numan tim gema teya awang ne bulan numan no tim lak ayang mong chang akyang ne meng do Jisu pai ne tam do anu nek pu mong chang dia Jisu yong lak okay hadau nauli pa hangga ngo hadau nauli pa saki tu mana hem hadau lokaneng
kawang mui mansi te ya oyen apa dang de mong lepe ya yong lak jine tim nanggi nang mong jang tim mengoya hangai akemi gam to hibak palak yo simnyu simbalan pe bu khai se pe bu yok lak hayang bui nang mong jang ya yang kawang dang de le ilak jine hado inang repent or perish hado thima temane memorize ne meng pe gai ani te ya le i bu khong kam bu hado thim memorize ne meng lak hayang hado hangi jingne bu si hado temane hado ngau li khong ko bu cham se temane singlak repent Greek ngau ma lei wande yo Greek ngau ma do ki inang do the lepua ngi si hado the lepua to change one's mind think differently hado repent the lepua teman mong chang chai lei anyo alang pa chudai ngobu hado anyo ni se te yang ka wang song de yo na te yang kawang song de lei ibu hado de Greek ngau ma hado ibu nginang to kaya to teman chudai me sa nang jing mindset hangga tem nangi anu nang jing mindset chai lei ne yatam hulak nang lingbu anu nang ombu anu ya nang jing mindset ta overtake na me ngonang hayang capture na me ngonang nang captivity me ngonang hado anu wu yapan bu na me kama nang jing chiloa chele bu yok lak hayang kasia mind capture na me nang chelalon chudai te attack na me nang hayang hado chudai te attack na me bu jing ne teman moilan kawang te yopu yetai bu yom nok te tai lak yetai bu kawang te phalak yetai bu bible ilak yetai bu siai be yop lak yetai bu kong kembua mind capture na me win bu jing ne hey teman chudai captivity mengonang bu yo kawang hado lan tamu nang te kawang hado upan tamu nang mong ya nang kawang de allowed na meng ning jiso nang pe gai chilo de chele bu ya gai change one's mind hado me nang bu yang chilo chele do ngani to no man nang aulak mong yelip kama nang mentality toilak nang anu kaya mong yelip puna meng kama nang mentality nang ombu anu kaya toilak repent na yameng puna meng kama nang jing juda ya kasi yang onglak ngai nap to nam ning so ma to ngaulak hado dang ngoi so ma teman chilo chele lak wongpong ayang teman mindset to hai se otabu hado teman ne win lak wongpong hado yuwin kama teman jing na to revival meaning yanang lak ayang hado mita nuya si buato anyo ni se word cham tam puna meng kama mita si bude lepwa chele bude ibungonang asong wanda teman ngon bu anu nyongo hado chele yang transformation teman chele Jisu Krisaya pai bude hado mita se Greek ngau ma do yang ngonang ayang Noahs hado Noahs teman jing mind perception intellectual hado ibungonang ma bu jalalan laiman bu kai se kawang yanang ja se inang bu kai no ma bu jalalan to science ibu kai science dai mong bai si bu kai no science ya ngai yang pai ado substance hangi ngai ngo ado ngai yang pai study na meng bu na no man ado ma depend na meng to science student science experience experimenten ado ma besang kawang yanang se ibu jalana teman ngonang ka pinangonang buyo science hado science kawang aling buja kaya greatest scientist ado kawang ajayo hango yanang bu mabu jambaya yang lengangai bua scientist yati bua no hado scientist yang kawang scientist ayong ngonang bu science me kawang yanang sa hanggi ibu kawang aling yang pai study na meng teman jing mind yo ong manipulate na meng ngonang bu hado substance jangai lak jing ne awi scientist great na meng bu si hado kawang yang hayang kawang ling yang pai teman hado proof na meng yang ni jay hado study na meng hado ke kawang yanang ja conclusion palaka ading iya si kuma scientist lan yo ong wawlak ya pan na jano na yanang bu ling bu pada pai hanggo yadai
Iya ling yang ngay yang phải kamak cha tuan ya. Hado study na meng long on cha ya. Hado the proof na meng. Hado kawang phải siong bu tay nang ga. Hát như nhị cha mà science student lim anok te payang gi. Tawa the man youth service me. God is the greatest scientist. Sa hado anpong ma hado nyaw yang gi. Science iyang ngobu student lim. Youth service yan yang sir. Tiyan ang nyaw bu hado tuman science me ayanang. Hado yong pu strengths. Yong pu yoy na tuman na chay buhay. Hangke iya kawang scientist ayong na miyang busi. Explain na miyang pasi buhay. Ngobu hado quarter me. Youth service soyang to yong mong may. Oh, tao nawala na kandigsak chay ngoyang buyang se. Ayang iman ni. Tumana science student ay second semester ngonang gi. Tumana kawang ngonang ki sibute ating yalak. Sita ngau buja. Ayang hangki tiyan ang nyaw bujay wande. Tuman yong anyong kalay sa chay nang gi. Hangine hangke se tong bujing na. To numan dango min ni. Abnigan sob educated manu ase. Science degree lo ase. Ini bi konyak the science oleh tu. Wah, kau itu na. Bukan sopi science stream. Wah, sop kabi bo. Science lah opor na itu na mohon nisab de. Tahu cina no mana science i palan ngonang. Tahu theology i bangonang. Tahu kay. Tahu no mana hatau se explain ni yang lak. Tahu no mana text cahau lak. Hadau i tahu. Ayang ambakan nyo ma scientist tahu busi. Hadau ate ipa. Siyang Genesis chapter 2 yang numan yung idaw sa English Bible pick pa yang yang atau yang iman hibakatan jalin yang peme tuman yo pa sa gym to imagine na klap ling yang ini bi scientist asuna science wala kan ai se respect rule olay kala cha bonai kana tayang git dise hadaw klap ing so yang ayo pui bag ya se yang cha peme cha daw tong yang gi ambagan nyo man nga scientist daw busi. Si iwan de si jayang gi. Ay ating ting me. Kau nga scientist ayong si ilak na wang nang gi si puja. Hangke nang ato ibusi ito. Kata kam unya yang yaw ngay. Stage na lang. Ayang ato de lawhi pa. Hango yan ang bume. Hadaw kau nga hadaw lawhi. Kata de pa buwa. Hadaw science ki ingon ang gi. Si buhay. Kada chachami buwa. Christian account, whole Christian account. Hadaw lingangay bu, yawangay bu, hadaw kong kumbua, kawang yaktoy mo yang. Hayang kawang scientist nanginanggi. Hang nema, piyak weng longungay nitam. Yan mo kungay nitam. Tuman hadaw yan mo study na mga lukay cockroach. Hadaw study na mga ngopuay si buhay. Hadaw luka awiling busi. Hadaw, yan buhay. Hadaw cockroach awiling busi. Hadaw, yan buhay. Oh, kawang nginang si buhay. Chamba cham yung buhay. To yasan lakcha sing nanggi hangi sing busi. Natan sa hango. Hadaw wan chaya yang sako cham ngay. Hayang hadaw sako de ayan pa bu kawang. Hadaw lingayaw buli lingiwan de. Iya scientist sa yichi. Hayang bu artist ayong yang siya yang gi. Tau silim teman mon taon mabu. Teman kebisim yutlan. Alo yichi. Hadaw lan kawang scientist iman na tahu ya sing yang gi. Tahu cing na. Oh science. Hadaw science teman yang ngoyang bay study na meng buhay. Ayang bitaw hisyong buwa kawang ngonang giyo sa iman na tahu sing yang gi. Hang na busi ma. Jalalan. Teman perception. Teman mind. Teman intellectual. Kung kan buwa kasi capture na meng yang wrong information pa yang yo ang ano man ating lakpo taywar na meng ngonang bu. Tiala iyo. Hadaw di buja repent. Lingay daw. Yichi malak si buhay no. Mapulam nyo awiyo tayo ayaw. Lingayi kay konyak jalalan. Kawang song de teman la iha. Hayang daw. Noah's Greek ngaman Noah's si buhat teman chilo. Hayang teman perception. Teman intellectual. Hadaw intellect. Kong kumbude ibungonang. Hataw chelay daw. Sinang kawang teman di buha. Kawang yanang si ingo buha. Kawang ngonang ki si mong lipi kay si buhay. Mong yalip ok palan ching ne. Unyu kay. Opay na day. Mukhan so, God is good all the time koy. Kuno ba karni iso to pal no bo day. Kuno pa nimide iso pal no bo. Kile God is a challenge God. One day God will judge
over your sin, over my sin. And we will face with the great judgment. Hataw hibak chame, teman aling buyok lak. Hataw hibak cha ngoi some, nang mong lepi kay sa teman di ibungonang. Hataw ngawhan bunyi, au hiyo kawang si somabu. Lo ya tayok lak, chambayi kaw mo yong oklak, chambayi kaw mo yong oklak, nang yanyi butaw lak, yachima malak. Hataw niya ngonang. Only two options. Tinyi nang hangya ning. Kaya nga tinyi nang kawang dangke ining. Tao ching ne. Hatawa. Emotion kaya chay lay bucheng ibuat jibu. Ayang bu transformation. Hataw kong kambua. Yahame. Teman chilo lingayi yang renew na miyang teman transform na miyang lakcheng hataw ingonang. Romans chapter 12 verse 2. Be transformed by the renewing of your mind. Apani logote salvation to so staber halit wala na pariwo. Au yo nang dahan buyok lak hang ching ne kawang teman the choice payang onang nang liya hayang nang sisaw mato pangon nang bu anu lilak kaya achaw lilak si nang sisaw mihingon nang hadaw ingon nang. Salvation is free gift. Au yo hang iya palak. Au ito ame yulak hayang bu ngau cha ingon nang gi. Free pabu hatawan nang yayak kaya yalak hatawan nang jume ayang nang mongchang me hataw ingon nang bu tea hangke papte naga murid hagiwana amuni olop mindset to change ko mo na se judai chailai hu buaya anu mamu mahu busi nang atayayo jiso noi freedom of choice pa kama tawa no mande hako sa taw min hayang boy suggestion taw pau nang gi judai chailai yang jiso yayo jalalan jiso cha yan buok la cha yichima teman malak halan engonang. Hayang hadaw change mindset change na miyang budale puwa. Teman ching juday alang winyang new perception. Alang juday kong kamu teman tay impu hadaw anulili say winyang ala juday han bude. Hayang hadaw jisu tayang jisu ikaw de jisu lam nyu de. Anu taw yang hadaw teman lam nyu ala de taibu hadaw chang enang. Yong wanang. Anu mabuyayong laka yong wanang. Hang ne nang tamay buha taw kaya ni. May pum de sa may buha anu ngonang. Ayang nang chutay masiyahu buha anu ngonang. Nang anyayahu buha anu ngonang. Hadaw ye chaw ye sabu chokay mok putaw makem ngobul nang lam nyuan nang ching anu nang free lifestyle ngonang. Nang hadaw de sakan sa ngonang. Hayang bu kawang enang ta yaw. Kawang ta sigama chutay cheledo. Lam nyu bien busing chang sing hang na tay ne. Tau kem bua ye mai, tau kem bua anu lam, tau ngok bua anu nyoy ngok, se sing chang sing hang na tay ne molon de, le yi kai, sing kap yang anu mabuyan na yok pe, jalalan hang sin, captivity mengonang gi, taya nang jing perception, jale dok, ayang nang jing hidai, jale dok, ayang nang jing nyoy ngok, jale dok, hadaw ye jale bu na meng kama, teman de hadaw judai ala ye pailak. Hayang ado teman nyuingo ala opio ye pailak to hey nang jing judai chailai do hayang ka wang yi de nang window new perspective ang taw saba alang bayi hataw telepwa jiso nyuingo atop na mengbu teman sing nang buhay adapter chaya nang kama mobile charge bu ya may lak yung chamba charge bu ya may lak yung nang jing spiritual adapter hatawa nang mo linglak aja hangga linglak si kawang ta anu chanya nga yi to ni se nang hanaya pa nunu sa taw ngonang gi ayang boy hadaw naw si pala yi buke to apatang tala ilak ayang to apade ilak wang tangay nang ni si sama to anu chonyang gi hadaw chao si confession gay tao ti buja repentance nang jing anu jing ne nang chandaw ayang nang jing anu kong kombo lam nyu mabu nang yayong tao ayang to mi ingon nang yo ayang i yayong ayang apatang tela i si ingon nang yo hadaw ti buja repentance chailay buat tao ti buja isor pisari gana turn back kurbi abani jala ka rasta to tiknoy something is went wrong kipa ekta to galti ase galat ase wapas aibi isor laga samne de
이소 라가 오소데 니저 라 밥 구마이 디비 니저 라가 밥 시갈 그룹이 하다오데 이부자 낭징 perception perspective 하다와 젤레도 아양아 알라네 링도 Ephesians phong cha alingame having predestined us to adoption as sons and daughters by Jesus Christ to himself. Temana oi apni bhavana karo paro moi to moila free style ase free life ase noi dei Jisu enangi nanga Jisu Krista ipua nanga yi kaye already hane ayang yala ne to adopt ne mengtiki poila to pap te thaga time de ishor nimide nohoi nichor thagise itya ishor laga nam de baptize kurina ishor laga osode map mangigena confession loigena kiman jun repent ai itya to apni khushi life noi apni jonam noha age brahe apni repent noha age brahe ishor bra tai nimide adopt kurule chance ekta rasta tangor khuligena rakhise tai nichor nimide apni do adopt kurase goshidei pap te thagakan isolaga pacha se ko na parbo bc sorry ito karni bukan sob church te aya se bukan sob pi believers ase moi biswas kuri ase sob manu Christian family te jono mo ase holy bi ek din separation hobodei ni cha teman tamlak hayang atau ma nanga awi pa khung mom laksi tau jing na teman atau yong maya tai lang onang Colossians chapter 3 verse 2 set your mind on the things above heaven de kia se itu he apni la dimak te sitting kuribi itu sitting thik nai koile itya bi galat ki ba se apni laga mind do ishor logote kanik kuranai ishor laga play store ge apni laga atma nai koile na apni ko use no bode itya church te bishi palbra boile bi apni ishor logote mind sitting do opote hoa nai koile apni do reject hobode isobra reject hobole noi nijo laga papra nijo bra reject kurubo tau jingne hado anu mabuyi gai au yan hado anu mabuyi lak namong nange Ephesians phong pali aling 23 me be made new in your thoughts hodai bhabna kuri daga litra bhabna khando renew kuribi ko ase itu renew na kura tak to nohobo aro apni itu renew na kura tak to repentance ai bole na parbo rasta block hoy kana ase youngster moi kalak generation mongon buhay to mana Jisu Krista pungao ilema lap song wan lok lak asong wan dia tàu trong ứng sâu mà bà nóc sa mẹ lap song lok lak cham lui wow tàu boyo yui chu yui mai chừng này lok buhay ani yui nyu si sâu mẹ yui pa si sâu mà hang ke lok lak lap song à hay ang tàu lap song mình nâng hang si sing ya hay tàu lap song lok buhay nang chừng hay tàu nào yang nghi ngộ buyang nang chu tệ mẹ hay tàu nào si nghi ngộ buyang nang chu tệ mẹ tàu chừng này cao ang tiup lại mà ô mong kan hay tàu mong kan nào si nang tàu mong kan si ta bay yat kuri na thaki asun na lap song gado na lap song gado mukhan la spiritual karni germs ase dei germs ase kile puji ase lap song singer khan ke moi complain kura nai tai khan compose kurise holy bina nicho bra phachi kana lobole do apni la on hands ase dei lap song lok yang ai nanga hado lap song lok puju dei phei lap song lok yang mek piso cho ngo yang o bai so yo bok lak chia no bodo kile apni la mon ke do itu ala picture do ase do ya now si pa picture ngonang bude nang mong ma now ya picture ngonang bude nang mong ma hado lok yang hangi busi nang jing chu dai nang jing thot ma hado hem lok bu tau ma so ka ma ya se bu ayang bu hado chai bu hangi de chai busi lap song lok ngoyang hado mobile keypad me I love you de tai lak ya ni hado I love you da ba tai lak danger jayu nang sa ingo bu I love you a nang ye tau lak tau e nang hoi cha pani ti se ko le na thek likhibi 1000 times bi likhibi I love you na kun ke ko nijo ama baba ke ko nijo laga khalap tiap si ko na hoi li itya na
Hey, nakumay 12 बजे तक 1 बजे तक itu I love you आजी सब delete करू दे. Itu थाका करने अपनी बिशी love song गाय दो. हाँ, itu love song गाय ले दिमाग की होय ईश्वर जागा नहीं. Tu manuhe ase nang lamon de napabole wala na. Aro gai thaki na ki ko. Moi la mong chang so nang ke ti se morning uthi na. He. Mong chang khushi na ti manu ke. ईश्वर के दिवले ला mong chang do sapa rakhibi. Last Sunday ko si do moi na. Pap mix na kura laga heart prepare ko bi. Itu revival ईश्वर के ईश्वर moi la mon loi na aya se. Yate blessing TV ko bi. Bishijun blessing lowole bishiyase bishijun aro stumble the bishiyase de aro nature laga life logote struggle loina प्रार्थना kuru na para khan bi bishiyase de moi yade aigana mon revival gana gai thaga time de itu mentor itu torcha de wire sudu ala khan yellow bi black bi red bi aro kisim color yade pandi gena kanik kuranai ini ana tade porta mohon revival gana kai ta time de isor radu wire dikhaisi sudu chuli saman itu mobile ki kan kanik kuran nisina moi prarthana kurisi isor itu ki hobo itu ki ase kwa time de itu revival de kon manu nicho mon khuli gena isor ke kanik kurbo itu wire fit kurbo ko ase bi season spiritual gift bi pawo de healing bi pawo de apni la life blessing bi pawo de long life bi pawo de already yade ready kurina ase itu fit kurule apni la mone diwona nai itu e nange huti bole mon ase itu nimide kali moi aro continuation jawo aji do iman rakhi dibo worship team yede ai bole request kuri ase sa to mane yo life the reflect ne mengha dusra karni no hoy apni la life nimide reflect kurbi kongselan jingmai lam la to ma yongkai ayang nyum pa wo yang sâu san balan sâu san yulan chính mấy lần tôi mà lại năm miếng cu con sơ lan tôi mà chăm sẻ cái nôm anh cái yong cái suku bon guru yết kan dusra kon pi satini kon prabi nichola kokai titi puini itu bi nasabi deh suku bon guru bisa manu minggu itu ayang itya apni nichor pra fasala guru Manu bra apni laga life to isor sode ani bole bishi tiktar ase apni nijer surrender bole time hoise worship team to matim da kai ayang apni gan sukubon gurubi nijer nijo kun brabi kun ke binasabi isor moi laga mind moi laga dimak bishi litra hoina moi laga thoughts control kuru na parigana to ado control yameng okba anu ma to ngonang ki to yan pa ayang ate chon pa se Oh yan, kawang song the payunang gi. Apni ke first privilege di bole mona se moi. Apni yade aste bra yade ai jabi. Manu ke sai kana nai wide moram bra. Isor bra apni laga mon pisari ase de. Nangjing mongjang kawang ayam nanggi. Nangjing jilo. Taya matang to change menglak ajing mindset Krista ma anglak ajing judai yaha khong ko to jisu ma anglak. Taya ma paye alo hango to Minta hangki bu cuma hangki bu yaban mengoya boy tawa jisu jing ngolak government job jia boy jisu jing ngolak hayang theology ya boy jende kawang jene tang ben pailak hayang business mengoya boy tawa kawang jing ne au yan ne mong chang jilo chao tampa kawang taw nang jing ngolak kai se chan ok nang gi nang jing decision ya so kama decision loy khotom mele yede aibi arubi aibi Manu ke sai kana nai wide morom bra heaven dena apni sati nimida apni saki ko na parbo apni ekla nang chaseng nang saki jisu krista chailak ayang nang nyuo ye chailak nang pau ye chailak nang chaseng yonglak jisu song ma hado hipak ma nang hangi saki faning jisu de ayang nang judai ambakan ma wa ang busi si kama nang hangi chaneng Arwas na nai. Hey, 25 June. Apni mura laga papanae kuri thage. Muri bole monjai. Hey, apni laga life to apni satan ke nadi bide. 25 June de mo hotai restless thage. Mo muri bole la papanae ai. Oh, sapana de tikdar de.
mỗi cú xin này qua gần cơm ăn rồi ai biết đâu aji sola soda ai biết life lobby day life lobby 25 June 25 June I be so day aji life lobby And I simply good. come to Jesus with open heart confess your sin turn to God. God doesn't want your perfection. God wants a sinner heart to turn back to Him. Come to Jesus just the way you are. Susan pala na ikong sila na ikon na iman da. Oh, sinner. Yak na singlay. Jisumin ba? Iman da freedom badu. Iman da mo iman badu. Teman mo, langsung tunggu bulan no kawang de. Yo ayen kita ya dengan yima seteman jam saya pui bapa. Hallelujah, hallelujah. I'm coming back to you. What a worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. It's all about you. It's all about you, King of heaven, no one could explain how much you deserve. So we can hold what I have each of, every single praise. I bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have before. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. And I'm sorry, Lord, for the things I made.
Ilan yang kesubahan ada ilang karajan yang jalalan duyak I'm sorry, Lord, things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. It's all about you. It's all about you, Jesus. Kung kabutang man ang yan sa umay, bayan na may mewang niyang amantin na tagpa. Kapakawang, ya, tuy man yan. Tuy nung matuloy may siwan dahil. Jiso ng sipsipal ng yang ay. Uy, mano yung bay, ay napsumbong ibang kamay. Yan na lang init ang basa. Yan na tayo man ang mabumoy man yuan. Jiso man miyong nangi. Wala na si upan ng buhay. Amen. Sayan buklak. Tuy so bungonang sayan buklak ngay na muilan yuy simbalan ya yang pailak jingne celalan tiyo batonang.